Sika magayam ti lumabas, kasinsin Juana. Dumagas ka pa, at kapita. Sa payag dardarasak kasinsen. At ka di baga mapagsayatan. Adda kasinsin. Makiasawa ni Nimfa ka anakam. Kaano kasinsen? Intun umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nympha. Ay, sa bagay, at amot iti husto nga edad. Wan kasinsin, umay kayong tuwa. Awan, umay kami to. Mano ababoy na'y. Nday, tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lata. Dito'y balay magkikiti pa kaangayan na. Di mayat kasinsen, asinaglaan. Wan Malikatak. Wan Day talaan ti baga. Tanawanan, nagpatuloy ako. Kas na ko nakita kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nympha. Asino, Nympha? Ni Nympha, ang anak ni kasinsin Irene. Kagaano-kano ay? Day tatijak na sa lunsod. Nya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adya kon sinalunsod. No intrisado ka, mapan ka ije balay da. Tas ika mismo tag saludsod. agsalsaludsod lang na tao, kastamot ka, di baga. Ay, muna yun, ay bakal. Si kamot kayang ti masabat ka o kaanakan Nympha. Kumusta kayong tataton nyo? Ay, nasaya at damag kaanakan. Anya day nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Day talaan gayam. Kunaklakit din, manya ti bagayo. Puntata, makiasawa akon. Agkasar kami ni tinobyo. Ay, wal, ang mayat na ita. At nakamunta, iti gusto nga ina. Okay, tagaan mo ngay may. Benggit, tata. Ay, nawaw, nagatayaw. Hindi manon ka matigaya mo, ijay. Kaeskwela ak idi, tata. Ay, sumot lang gayam, ha? Kaano nga kayo kayaw na tumulong, ha? Inton Sabado, tata. Sa dino ti pagsasabatan ni ngay. Mapan kay laon ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige, umayak daw kaanakan. Isulang mo ti ambok ang may tulong ka. Agyaman ak laon ay tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami.